تماشاوانê xelîtî vî dema û xweşbêhî vî dikim rewşa we baş be. Rojeva me tije ye, tije bûyerên, tije projene û xeleka me ya îro jî tije rexne ye. Berî em li rexne û nirxandinên xwe bi hev re parve bikin, fincana qehwe xwe gerek em hazir kin. Ben halis muhlis bir Kürt planı değilim. Yani ben milliyet itibariyle dediğim gibi böyle aile, ana tarafı bir, baba tarafı bir olan şeylerim. Kendimi her Türk'ten daha iyi Türk gibi hissederim. Yani ben bunu her zaman da söyledim. Hiçbir milliyetçi Türk hatta benden kendimi daha iyi Türk saymasın. Bunu da televizyonlarda ilan ettim. Her şeyimi Türkçe yürütüyorum ailede. Pratik olarak bir Türk şeyim değil mi? Yani ideolojik olarak olmasam bile pratik olarak en iyi bir Türk'üm. Yani şey ortada, bilemiyorum. Benim bir yani Kürt ırkçısı olmam için Türk şeyini düşman görmem gerekiyor. Türkçeyi bilmem, Türk kültürünü hiç Türk dilini ama benim yaşamım Türk şeyledir yani. Oradayken de öyleydi. Artık kendin Türk'üm diyorsun, Türk'ün bir parçası. Yani Türk'ün bir parçasıyım ama Kürtlerle de çok ilgileniyorum. Yani oradayken de hiçbir dilden iki kelime, iki cümle öğrenmedim. Biraz Kürtçe biliyorum, halkla biraz anlaşmak için ama her şeyimi, düşünce yapımı, örgüt yapımı bilmem, her tür çalışmamı Türkçe yürütüyorum. O açıdan Türk düşmanlığını hiç kabul edemem. Türkiye düşmanlığını hiç kabul edemem. Türk ulusu burada ağacın köküdür. Ama Kürtler büyük bir dağıdır. İşte mükemmel bir şey. Min çima ev mijara kevin, ev videoya kevin ani ji ber ku yani pîwîstiyek wê heye. Manî rojeva ku niha Tirkî pê mijûl e qaşo süreca aştiyê, pêvajoya aştiyê, diyaloga mîtê û apo û qendîl qebûl bike, qebûl neke. Me bi zimanê erebî jî video daxist û min nêrînê xwe berî jî gotine. Berê me meqale nevisandine, me meqaleyekî di meha Adarê nivisand bi zimanê erebî, di rojnameyên ereb de. Apo wekî kemalîstekî û wekî erdogancî û kemalîst. Yani mîx. Piçek erdogancî û piçek kemalîst na yani gelek erdogancî û gelek kemalîst di nav ev du de. Min meqaleyek û çima me vê iddia hane, çima me vê nerîna hane nivisand di wê meqalê de berî salekê berî wê jî di 2019 de bû, di 2018 de bû, dîsa me meqaleyên bi vî rengî hanê gotî êm li cem me apo zelal e. Li cem me yani tê şek û şübhet wekî îtirafçî, wekî zilamê dewleta Kûr, wekî xulamekî dewleta Tir yani li cem me zelal e. Êdî ne ciyê nîqaşeyê û belge pirin. Belge pirin. Ji reva wî ya li Tirkiyê piştî damezrandina PKK bi çend meha. Bi çend meha yani di mijdara dawiya mijdara 1978 PKK ava dike û di havîna heftê û niha dirave Tirkiyê. Tu ji Tirkiyê dirave Sûriyê. Bê ku tu ji partiya xwe re bêje, bê tu ji komîtana Wendîr bêje, bê tu ji hevalê xwe re bêje, wê re ji destê jina xwe Kesîre Yıldırım û da keve bin xetê bê ku ji Kesîr bêje. Pişt rêja wan eqna bike. Ema ji vê bigire û derkev. Dev ji çîrokê Enqerê û çîrokê ew rêxistina girêdayê MHP û girêdayê mîtê ku tê de dixebitî wekî qehweçî bû, wekî çawçî tê de dixebitî rojnamevanê Tirk li bîqaîdî not û sisiya de tîne bîra wî jêr dibêjin mitil wir dîtiye. Ême ez tiştekevin deynin alîkî. Lê tiştê hema ji piştî damezrandina PKK û direve. Li hemberî yani wê çaxê çi hebû? Ne darbeya eskerî hebû, tu li ku darbeya eskerî havîna heftê û niha da ketiyî bin xetê hatiyî Kobanê, hatiyî mala
عبدی نعسان خلکی کوبانی وی ناز دکن یکی درمان چیکر و نظام بترکی يعني عزاناوي هبو چند محال جمع عبدی نعسانته داوی پککه دچه او کسی میوان پروریا آپو پککه کری پککه چوی کشت خلکی کوبانی وی مثلا هانی باش ناز دکن صالح مسلم و زهاد کوبانی و مظلوم عبدی اویکو گدناوا پککه دن باش ناز دکن کو عبدی نعسان ای ولات پاریز ای ولات پرور ای کو آپو دما کو عبدی ل اسطنبول دخوند لأنقره دخوند و چاغی تفگرا پککی ناس کر دما هاتن بنخطی هاتن مالاوی بچک رخنه لوان کر بچک رخنه تیکلیه آپو رژیم سوری ده سالان 85 86 دوی قوناغه ده عبدی نعسان تصفیه کرن کشتن پککی اب ماله کی دریه خو جو پککیر و هما رخنه هما به خودی حلوست پککیر دموکراسی پککی حتی و قناغه ایجاش کسایتی آپو کنها دی صداقتی روژه چیه یعنی سورجا آشتیه پیواجوی آشتیه کی را بجی رخنه بکه حوال تسروکاتیه فهم نکریه حوال تسورجه فهم نکریه تلدشی سورجه وجوان قوتن موتنی آپوچیا ایکو متیر جی خواری و همو ور و همو درو کو وجوش هفدو جی باور دکن وی مثلا آپوچ تکیولو قراسه دبینن لگوری ما و یعنی اف نارین خود سپیره هن انفرماسیونا بری جی گلک جارا دخانی تیوی و بری خانی تیوی جی ما بحث کریه لی دوی دما داوید اف پروسیس هانه اف پروژه هانه زلال دبه اللي هفكرنا آپو میته پیمانا آپو واستخبارات تركيا ميت و اف پیمانا هانه ویل سر پککی ور فرض کرن جمیل بایک باوی و خده به علی خامنه ایبه به باوی وی ویل سر پککی ور فرض کرن دولت ترک لبنده نامینه مد خلق در باس بیشی ده بحث کرد دولت ترک حواله دولت ترک لوبیا دولت ترک ده هندری امریکا ده او قناعت لجمعان چه بیه که امریکا و دولت کی کرد روجلات ناوین ده چه بک لکرستان عراقی به لحرما روجاوا به لإيراني بالروش كيولو قناعتك كيولو الجمع أمريكية شبيه كو جرك دولتك كردي پیدا به دروجرات ناوین به چه شکلی به چه پلان کیولو هي جبو دولتا ترك ريلوي مثلا هاني بقره بيوستي بچيه بيوستي بميثاق ملي ميثاق ملي دولتا ترك مزن كو كركوك وموصل وكردستان عراقي وروجافا نتني روجافا همو دورين كو قصد دست داني سري ديرا زوري پارێزگەها دێرا زۆرێ ڕقایێ ئەوژی دناافدە و تەبلی دەولەتا ترکی ببێ وێ ژێرە بەهانەیە ببینن لە جەم پێکێکێ و لە جەم ئاپۆچی بەهانە تمهەنە لێ ئیران قبول ناکە سەرحشکی و عینادا پێکەکەی نەها سەرئەنجاما عینادا ئیرانەیە حتا ئیران و عنادا هاني يعني اگر جيانا ايراني روشة ايراني كت خطرية ايراني يعني رژیما سوری و سوری همو بجد خبر نگی خواه پکرکشی تی خبر نگی خواه اگر بو آداوی حتی ایران جمیل بایکر نامینه پلان بوی رنگیه لگوری از دبیجم آپو دخوازه خواکی ادریس بدلیسی همدم كردا اقناع بك هذا بي اقناع بك بقى اقناع بك شكا دينن خمناك شكا دينن لي بالهفكرنا آپو ميته خلاص
اف خوارنا هانه اف قزل قرطنا هانه وندخون بخوشي بخون وناخون ولي بزوري بخون غيري بيتنا لهف كرنا ابو وميتي اف چاره سریش غیری وی تنه تشتی هری باش هری دور هری کور هری خوش که دولتا ترک تنازل بکه تعویز بکه او تشتی که بآبور لحف کریه يعني هن تشتن بيسك يعني هن ريفورمين د دستور تركي دي تشيبه هنك ناس كرنا دي تشيبه انا از وكي كردكي وكي نویسکاركي از خوازم چارەسەریکی بچرەنگی بالباکوور چێ ببێ هەما بەرە چێ ببێ جبركو ام ji bela PKK خلاص بن ام ji kolera PKK خلاص بن ام ji kansera PKK خلاص بن ام جوی جانا زراف خلاص بن هەما بچرەنگی لێ ez قبول دکم لە هەڤاتنا ئاپۆ ومیتێ نا ez قبول ناکەم و حتا ژمە بێسێ ڕەخ نەبکم جبركو ئاپۆمە دفرۆشێ نەمە gelê kur difrۆşe doza kur difrۆşe mafê kur difrۆşe dewleta Tirk ew xwe dibêje wawe vîdeo didît wekî Tirkekî xwe dibîne yekî wekî Tirkekî xwe bibîne bi qurbana heqî qerar be ku ji bo doza Kurd jiyana xweş dest da bi qurbana Kemal Pîr bi ku ji bo doza Kurd jiyana xwe ji dest da yani apoj Kemal Pîr jî ferî nake ji Mazlûm Dogan ferî nake ji Xeyrî Durmuş ferî nake ji Akif Yılmaz Elî Çîçek Mahmûd Zengîn Eşref Anik Ferhat Kurtay ferî nake ku wekî e'tirafçiyekî wekî yani ne tenê wilo ji Yıldırım Merkî jî ferî nake ji Şahîn Dolmez jî ferî nake ku bana dibin işkenceyê dibûn e'tirafçî êvî helalê hazir bê işkence xwe û rêxistin û doza Kurd û hemû tişt dixwaze bifroşe dewleta Tirk û firotî apû me firotiye mala xalê xwe xwarziyê Tirka gelê Kurd firotiye mala xalê xwe îdî rewş mayî ku bakurî ev qenaet li ceman çêbin hadep û madep û Dew Partî û Çeqilmaz Partî ev qenaet li ceman çêbin ji xwe li daxuyaniya Çeqilmaz Partî binerin bê çi dibêj Çeqilmaz Partî jî Dew Partî aynî mantiqê yani tenduristiya apû yani wekî belavoka ku Qendîlê daxistî aştî tiştekî baş e û em pê re ne lê esas tecrîd rabe lê esas tenduristiya apû heywe xweliya serê apû xweliya apû li serê xwe kiribe ev Dew Partî û Çeqilmaz Partî çi bi tenduristiya apû hatî mane belayê birayê wî çûcem wî got tenduristiya wî baş behsa tecrîdê dikin tecrîba çi hey xwelîserno ew mîtê roj yani heftê her meh kabê çendîn car hevdû dibînin tecrîda çi halê çi hey xweliya apû li serê we be xweliya emiralî li serê we be apû bi we re diaxive bi rêveberiya PKKya Ewropa re diaxive bi Qendîlê re diaxive di rêya telîfon û dibin çavdêriya mîtê de bi Mazlûm Ebdê re diaxive ev tecrîda çi hûn behsa wê dikin tecrîd hîna heye û nizanim çi û serbestiya
روشا بريز دفقريز او اجمر شعر سري بينا ميداني. يعني ولو منطقكي براستي تفكيركي خليسر تفكيركي ولو بإرادة بإنسياتيف وكولا أمانا يعني ويتشاوى رابن ما في قلي كرد بباريز سروكي وان أذ أجر يعني مالخي مالا خابو أذ دوی حالی هانه ده بكاوي اي مالي ويتشوابن يعني واي مالي يكي وكي سري سريا اندربه وكي سزاي تماليبه يعني ويرابن باناج مر ما في قلي كرد مصوغر بكن شور انتلكتولي ترك على انت تشاوا دولتا ترك يعني دوی قرار ده بناگره جمیل بایی کرا بجارکی دن ایریشی انقره بکه ایریشی استانبولی بکه جارکی دن دو جاری دن دولتا ترک نما بدگره اب بریارا دولتیه اب پلانا دولتیه و اب خوارن و کرافیا آپو دولتی بحفدور چه کرنه ون دخون و ناخون ونه بزوره بخون و اوه مدیا ترکا انتلیکتولی ترکا وی خوارنا هانه وی کرافیا هانه وی قزل قرطا هانه بگلی ترک جی بدن قبول کرن فرموش خربن ارن کا انتلیکتولی ترک çaval apodinarın naha çaval apodiner. Yani aslında şunu söyleyeyim. Şimdi ortam çok müsait değil ama Öcalan şu an misak-ı millici. Yani şu an geldiği nokta orası. Yani ilk başta o bağımsız Birleşik Kürdistan'dan vazgeçti. Hele zaten Rusya'nın olmayacağı çok net oldu. Sonra demokratik özellik hikayesine KCK'ya geldi. Aslında şu an o misak-ı milliyi kendisi de söylüyor. Fakat sorun şu. Şu an bölünmenin önünde onu engelleyici olarak kullanılan kişi Abdullah Öcalan. Şimdi o mesele o. Şimdi o haritaya baktığında Irak, İran, Suriye, Türkiye'yi nasıl tutarız? Öcalan yardım etsin diyorlar tamam. Yani bölünmeyelim. Onu ifade ediyor. Fakat burada hocamın bahsettiği bu asker içerisinde bir akıl meselesi ki iddia şu. Bunun iddia yani bu benimle şey yok. Denir ki 1982 MGK'sında aslında bir karar alındı. Bütün Kürt örgütleriyle uğraşmak yerine bir tanesiyle uğraşma noktasında APO'ya yol verildi. Ve dolayısıyla da PKK böyle büyütüldü tarzı bir yaklaşım var. 24 سالا آپو خود دید وکی ترکه کی نها عمد 1024 دنه انتلیکتوال ترک مدیا ترک لآپو نروکی یکی آلیگر میثاق ملی یعنی شو کردستان اثر بخو آزاد و یک بوی آپو شریوی دیگه آپو نها ترکیه مزند پاریز تركيا كلغوري ميثاق ملي تركيا كو كردستان عراقي كركوك وموصلي كو دولة ترك اف 7 سال خود شران ديه كركوك وموصل فقرينه آبو نها زمين جير حاضر دكه كو كركوك وموصل وكردستان دنافده وشنغال دنافده حمودي سافقره سر دولتا ترك منطقي آبو بلاني آبو ما برتو كيد خوندي مديتي يعني آبو جمر نا تشتكي ولو بمجو بمورانه نا برزلاله ولو ما ازرخنا دكم دماكو ازرخنا جي دكم از ببلغه رخنا دكم بنرين بانفرماسيون رخنا دكم انتلكتولي ترك جي نها بوي چعوي هاني لآبو دنرن وكي ترك حزكي وكي يعني كسايتي كي ترك انا مبرجي قلت از دباره دكم يعني فرق دنابرا دولة باخچلي و آبو چيه افسروكي محبي افسروكي پكيكي محبا ايليشي ديروكا كردا دك محبا ايليشي مافي كردا كسايتيا كردا كرد ببن اوتونوم كرد ببن فدرا كرد ببن دولة باخچلي و حمونة توا پرستين ترك نجات پرستینdir eğiliştikin. Apoji yapmalı. Apoji idi biçave apol ve mesela halidlerin
دولتا کورد تشتکی کرد دبینن نتوا پروریا کورد تشتکی شوندمایی و کونه پرست دبینن وی منطقه هانه ایریشی کسایتیا کورد کیجان پارتی کیجان کسایتی کیجان سروک کیجان روشنبیر خودی بیر و بوچینه کی نتوی به آپو و رخصنا خاپوچی وی هدف دگرن و ایریشی وی دگرن يعني نجبر خوي حق واسا إيريشي بدك وإيريشي مال باتا برزاني دكن مثلا نولو جريزي يو جبر خو هم أولو ببيرنجي هاني و ناكوكيا سياسي وناكوكيا إيديولوجيك نا مثلا نأوه بريارة دولتها كور بريارة دولتها ترك آبو رخصنا آبو دوی منطقه هانه ده چك لهمبري نتوا پرورين كرد بكاراني أنا هناك جوانين كرد نتوا پرورين كرد كوملا ريخستن سازين جواكا سيفيل لباكوري كردستاني چه كرنه خويبون و ديه تشتين بفيرنگي چه كر همو چقلماز بارتي دو بارتي إريشي وان دكنش مرد بيجن يعني وان بميتيف گريددن دولت ترک جی وان به پکیکیف گریده و دکبن نابرا هردیا کواليسيونا دولت ترک و آ پکیکی و دجاتیا خورت و جوان نتوا پرورین کرد مبری جیده مثلا هانه گوتی از دوباره دکم لباکوری کردستانی وسا ل روجاوای کردستانی شخوا لباشوری کردستانی دجمناتیه کی کورودور هنا آپول شامي بو ودما آپول جم هنا آپول حنبيزا رژیم بعث حافظه سده بو ودما کو آپو وگریه حنبيزا مالا خاله خوال جميته ده هر دو قناغاده دجاتی آپو جي پدکیر جي مالباتا برزاني جي بيرو بوچونه نتوير قط نبيه و قط نبه پلانا آپو وميته او ميثاق ملي ترك کو اجامی یعنی بناوی ریخستنکی کرد بدوی ریخستنکی کرد ده بلکی پچکی و دمی پیش ده ندور یعنی دوان روژن پیش یا مده هفته مهن و هینا بیتر قریجیا پلانا آپو امیته و اشکره دما کو از بحثابی پلان دکم نکو از لگل ویمه يعني بزمان عربي بزمان كردي به دما أصبح صافي بلا أزلقل آشتية من بس آشتية كي تشوا خمناك برا رجب طيب أردوغان بف سلطان سليم برا أبو بف إدريس البتليسي خمناك إدريس البتليسي إيه نها إيه همدم سليم ياوزي إيه همدم خمناك أبو يعني نه سويا رجب طيب أردوغان دي لي خمناك أمولوي حسيبكن لجرك أبو بيتشكيش إدريس البتليسي إيه كيف شرم بك دماكو إدريس البتليسي تعويز دا سليم ياوز سلطان سليم جي چبر سفدا كردا وآلي كاري وپشتگريا كردا ولايات ميرنشين كردا ايو سربوخا وكي امكارن بيشن هريمن فدرا هندري دولة عثماني جو كردا رتشيبو ادريس البتليسي ايه همدم تشتكي ولو جو كردا رتشيبك سرسرا سرچابا نزيده لنكيم اگر بخواز بفه ادريس البتليسي ايه همدم سليم ياوزي همدم رجب طيب أردوغان قد خوازو خو سلطان سليم ايه همدم جبوكو كردا قزنج بك دبيكو براستي كردا قبول بك وكي نتوا وكي ماف وكي فدرا وكي اوتونوم وكي كسايتي بچاوي آپو لكردانه نره جا آپو چيتر به آپو مدفروش بأرزاني دولة ترك يعني بفي منطقة هاني
بچکی جه آپو چیتر ببیجن نه از قبول ناکم کو تو گلی کرد حقوق سکیم دیگه ما في گلی کرد اوتونوم ما في گلی کرد فدري دهندري دولتا ترك دولتا ميثاقي ملي ترك اگر براستي رجب طيب اردوغان ديمقراط به مروف حزب ولات حزب جو تركيا حزدك جو تركيا حزدك جو كردا حزدك gerek بفي منطقي هاني gerek بفي هشمندية هاني نزيكي كردا به بس از نازدكم نا آبو وكي إدريس البدليسية بريه نا كوبياكي سختي جه إدريس البدليسي ونا رجب طيب أردوغان جي نا وينجي جه آستا نزيكاتيا سليم ياوز جو كردار وميرنشينين كردار اندري السلطنة عثماني ده خوسكا بگجوه ويدا بگجوه قناغا هاني عمي حمو بشتگريا آبو و أردوغان بكن لنولوي نولوی و روژ لبیشی ما وی اشکره ببین یعنی نها پکیکه پر بحث پکیکه جی ایدی بحثا میثاقی ملی دیگه و بحثا وانتشتن دیروکی دیگه شخال زبیر عیدار تماشا بکن و بنرم به زبیر عیدار چاوا دخوازه ولو پلانا آب امیته به کردا şiirin bak. Hani Tayyip Erdoğan Malazgirt'e çok önem veriyor ya. O zaman Bizans tehlikesi vardı. Bizans ordusu geldiğinde yani Türkler Bizanslarla yeni karşılaşıyorlardı ama Kürtlerin yüzyıllardır Bizanslarla savaşları vardı. Şimdi Bizans'a karşı bir ittifak kurulmadı mı Malazgirt'te? Bunu yenileyelim. 1500'lerde Osmanlılar Safevilere karşı Kürtlerle ittifak yaptılar mı, yapmadılar mı? Yani Kürt beyleriyle bu Çaldıran Savaşı öyle kolay kazanılmadı. Bu Mercidabık Savaşı, Ridaniye Savaşı öyle kolay kazanılmadı. Bunlar Kürtlerle ittifaktan kazanıldı. Bu yine 1920'lerde Türkiye işgal altındaydı. Kürdistan kalmıştık. Mustafa Kemal'ın Kürtlerle bir ittifakı, o birinci meclis olayı var mı yok mu? O Yunan Savaşı'nda bu ittifakla kazanıldı mı, kazanılmadı mı? Gelin Kürt-Türk ittifakını yenileyelim. Ev informasyonu hani ku Zübeyir Eydar gelek caran mı gotiye de makale xwede de videoy xwede dema ez tevlî programê televîzyona dibim ku ez biçekî Tirka wilo li wan teng bikim. Lê şêwazê ku ez dibêjim cida ye. Yani ez pê dextê li Tirka dikim ku Tirk Osmaniyên nû piçekî rêzê ji Osmaniyên kevin bigirin divê qunaxa hanê ji çaldiran û 200 sal. Yani em ê bêjin ji 1514 heya 1705 heya 1800 wê qunaxa hanê 200-300 saliya mêrnişînên Kurda dendrê İmparatoriya Osmanî de. Ez bi vî şêwazî behs dikim. Ne wekî Zibêr ku pêvira Zübeyir Eydar. Yani ew dixwaze êgel inde were em vê itîfaqa hanê em nû bikin. Ev itîfaqa hanê. Nû bike bi şêwazê bi şiklê ku abo dibîne. Bi şiklê ku dewlet baxçelî jê razî be. Ma qey bi şiklê berê. Bi şiklê ku mafê Kurdan nas bike, mîr û mîrnişînên Kurdan nas bike, ku Kurd beşekî girîng û stratejî ji İmparatoriya Osmanî bin. Ev mijar ev e. Asiba apo û derkevû ji me re şiklekî sexte ji İdrîsîl Bedlîsî û şiklekî ji sexte ji ew peymana kevin a Kurd û Tirka daxe ser masê
ده الزلامة ببينم يعني الزبير عيدار ببينم كو وينتني سمبيلي كوربكن ويبوري ويجي كوربكن ويقولوا يباشي كل كريكنجي ودوي ده بمش ده بآخذ اندام كوميتا ريف براق قجاكي او باور كريكو لبر تشتكي جي هي دما قدرت كبو دا آخذ بكيكي وجميل باي قوتناوي جديد قرأ نولوي مانا مبو نازكن از دزانم کو بكيكي بچرنگيل تدنر وبچ شيوازي تب كارتينه ما بس في آخافتني جوي مجاري بلان اوه بلان آبو ديسا خوكي إدريس البدليسي اي همدم بده ديار کرن لي كوبيا كي سخته كوبيا كي اعترافچي كوبيا كي خوفروش كو كرد و كردستان و وكي تركيا كي الخود نره كرد و كردستان همو دبن داگر كريا تركا دبن بيكو روشا كردا دهندري تركيا آل پیش ده روشا كي اوتونوم به يانجي فدره به لگوری قانون دناوا دنیای ده ور قبول کرن آپو چارەسەری کی بڤیرەنگی چارەسەری کی گەنی چارەسەری کی خرابە لگوری حەز و خۆستەک و دلێ دەولەت باخچەلی و جەهەپێ و مەهەپێ بێ و ئاکەپێ چارەسەری کی بڤیرەنگی ji bo mesela Kurd li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê dibe ku derî veke li pêşiya tinebûna PKK tiştê baş tê de ev e ku PKK nemîne lê wê derî veke li pêşiya çirkleşmeyekî mezin ku îdî qirkirina siyasî li hemberî gelê Kurd ميماري وي آبو و PKK به إدريس البدليسية حمدن به دولة ترك و إيرشين خوا بچالكه كوفيد داويل أنقرة دا هاتي كرن دا گريده ده و دبيجه كي ادعا دكيه كو چالك وانج آخو سوري در باسی تركي بونه از دكارن تكاز بكم كنا تو تكيليا هيزي ما بفي چالكي رهيه و نجي تو چالك وان جاخ سوري درباسي تركي بونه ونجي دولة ترك دكاره في إثبات بكي إما د فرمانداريا گشتي يا هيزا سوريا ديمقراطيك بريارة ما أواكو أم لسر آخا تركي وباكوري كردستان دا چالكيا ناكن صحامة آخا باتا لشكري تاني آخا سوريا قالك جاران مداخو يكرن كو أم دخازن بسكريكي خوا بالتواي آليان را دوسری داج دولت ترک بری دیالوگه چاره سر بکن. لبله اف ایریشانا و دام کرنا و اف هودان ما ایکوجبونا دیالوگه ضرر دیکی و دیگه خطره. اگر اف ایریش بیرنگی دوام بکن، بسرار دوام بکن، ام جوه مجبور ببن که آستا خواه برسفداینه جبره خورتر بکن. از داوی دا جگل مرد بیجم برا گوه ندن اف پروپاندی رش اوی کووا ایرشانا روا دکن اوه پروپاندی دجمنن گلی ما برا تکوشینا خواه بلند بکه هولدانا خواه هلوستا خواه یا جواکی یا آشتیانه لدی جوا ایرشانا خورتر بدومینه و دیسا از بو گلی خواه تکز دکم که ام دهیزا سوریا دموکراتیک تا جبانا کووا ایرشانا راوستینن وجبونا قال خوا بباريزين چه بيويستا ام دكن و ام بك جنرال قراسه اندام كوميتا ناونديا PKK بري اندام دسته ريبرا HPG بري بريز شاهين تشيلو بريز مظلوم عبدي بريز مظلوم كوباني داخياني اكدا اف داخياني هاني بزمان كردي ميرك ولو خطاب گلی کرد لروجاوای کردستان دیگه وش ترکیه خطاب ترکاجی دیگه دبیجه تا علاقه ما د پفچونین PKK و دولت ترک چنه پرزگریه که خو لور چاره سر بکن نینن روجاوا
تعلاقه ما بإيريشا أنقرتنا تعلاقه ما ب يعني كسن كوچونه إيريشي كرن نجرو جافا هاتنا ونا نه دلیل جدید دسته دلیل جدید دسته دولت ترک تنایه که مثلا هنی السرما تکز بکه از قبول دکم از باور دکم بس تکیلیاتا به شر و پفچون کردستان به پککی هینا قط نبی درکف و برانبری لهمبری رایا گشتی آرو جوای کردستانی و به تواهی کردستانی و روجلاتاناوین و دنیای تبی به شێوەیەکی ئەشکەرە بە وێرەکی بە مێرخاسی بە مێرانی بە کوردەواری بە کۆبانکی ji PKK bêje ez îstîfa xwe dikim pir hete ne bi antî PKK te nayê xwestin û tu nikare wisa jî biyanî lê tenê bêje ez îstîfa xwe ez îstîqala xwe ji PKK xweş ez xweş PKK vedikşînim ez nema apoçî ji xwe PKK nema li te dinere wekî apoçî PKK nema li te dinere wekî apoçî wekî xayîn li te dinere birêz mezlûm Ebdî tu vê mesela hanê baş dizane lî ew cesaret li cem te tune ew mêranî li cem te tune tu rabe ji pêşberî raya giştî vê qarara hanê qararekî şoreşgerî biryarekî şoreşgerî welatparêzî demokratîk mafê te ye tu xwe ji PKK vekişîne lê heta niha te vê nekirî kengî te vê kir tu ilham û ev ê derdora te wê çaxê mere naz dike ku ti eleqeya we ti têkilî û peywendiyê we bi şerên di navbera PKK û dewleta Tirk tune bi êrîşa ku PKK li Enqereyê kirî tune bi vî rengî te dikare tekez bike bi vî rengî te dikare rojava biparêze neyê ji mir nebêje çi ji destê me bê em ê bikin heva ez vê tiştê çûk ji te re dibêjim ez nabêjim şerê dewleta Tirk bikin ez dibêjim ji PKK qut bi ev ji destê te nayê bêje gelo vêya girantir e ku tu bersivê bide tu nikare bersiva dewleta Tirk bide tu nikare tu fîşekekî ji cem te biçe cem dewleta Tirk ne Amerîkî jî qebûl dikin û ne Tirk qebûl dikin apo dema piter di axive di rêya telîfonê birêz mezlûm Ebdî yanî vê jî ji gelê Kurd re eşkere bike ev cesaret berel cem te jî hebe ji ber ku meselê eşkere bîye hema va ez dizanim û ez bela dikim yanî îşteheyî xelk nizanin vê jî ji gelê Kurd re eşkere bike kala tu dema tu bi apor di axive tu dibêjî serokê me ya tu dibêjî birêz Ocalan Sayîn Ocalan tu bi Tirkî pêr xeber dide di axive ya tu bi Kurdî pêr xeber dide tu çi yê dibêje vê jî ji raya giştî re eşkere bike tu wilo cesûr û tu wilo ji xwe razî û ji xwe bawer e tê ji min rojava biparêze me te dît me tel Efrînê jî me tel serê kaniyê me tel girê spê jî dît tu hatiyê tu kî iqna bikin yanî çend tiştên besît in dikaribe rojava û xwe û tiştê mayî û dîroka mayî û hebûna mayî biparêz ev ji mir neyê sozê ji xwe mestir net tiştê ji destê me bê di dema ku were xwestin em ê bersivê bidin mala minê şemê biraza wican ji mir bî wek Beşar Esed dema ku İsraîl lê dixe em mafê me yê bersivdayînê heye di cih û zimanê ku em tespît bikin axaftin û bersivdayîna Beşar Esed ev e ate jî xuyayê mamostetê divê mesela hanê de mesela bersivdayînê de Beşar Esed e mixabin ez vê dibêjim û yanî pêwîst bû ez vê mesela hanê bêjim eger tu derkeve li ser ekrana tu bêje tiştê were pêwîst were xwestin em bikin em ê bikin tiştê were xwestin ev e tu îstîfa xwe û îstîqala xwe ji PKK bide û tu xwe ji PKK vekişîne bi fermî bi resmî bi eşkere pêşberî raya giştî
و ت گروبا خوشی تریخستنا خوشی و قصده و مسده و بایا جو پککی پاقش بکه او سوزی که تدابو امریکا تو خودی الوان سوزی خان درکبه او آخافتنیم که تا ناوندا کریز آل بروکسلی 10,021 تدابو تدگوت 3,000 کس هنه میوان درخینش روژاوا و ما پلان دانیه و ما دم او کری خودی وی گوتن آهانه به اگر تو خودی گوتن به و تو خودی سوز به سوزش خو مستر ند ام هفدو ناز دکن یعنی برز جنرال قراصه مظلوم عبدی ev konferansa kongre Brüksel'e darket qasede û mesede evî tevgera xapoçî li pişt wê bûn pişt vê kongra hanê bû qaşo çi dikin kesên demokrat wek çîrok mîrokê dew partî û çeqilmaz partî wê ji mir çê bikin kesmesên demokrat demokratên Sûriye Ereb û Kurdê bigêjin hevdû ji piraniya kesên tê hazir bûn jî apoçî bûn ji aliyê Kurda apoçî ya kurtêlxurên derdora apoçî ya gurûv kesayetî şexsî hinek kesên ku ji PKK jî qut bûbûn PKK dîsa wan anî bûn Fewzî Çîngalî jî ji mir hatibû tê de hazir bû Fewzî ê ku PKK hevalî wî kuşt Kemalê Sor ê Efrînê kuşt hatî ji mir kesayetiyekî demokrat ez Fewzî naz dikim çi malê yani di nav rêxistinê de bû li Şamê û piştî ku dev ji rêxistinê jî berda ez naz dikim çi male ne tenê hûn kî dixwazin Kurdê ku hazir bûn ev Abdulbaqî Yûsif Se'dedîn Melle hûn kî jî dixwazin Zîwer hûn kî dixwazin kesê Xelef Daûd ez hemû wan naz dikim ez naz dikim bêvana heya çi derece yani xwe bi PKK xwîna xwe şêrîn dikin û ez zanim PKK bi çi çavî li wan dinere em hevdû naz dikin yani demaz apoçî bûm min dizanî û di civat mivatên teng de bê apoçî bi çi şêwerî nizm û erzan li Partiya Yekîtî dinerî Yekîtiya a Şêx Alî ha a ku bi rêz Hebîb İbrahîm çû tê hazir bû ez naz dikim bi çi şêwazê yani PKK bi çi şêwazê kirêt û nebaş li Zîwer dinerî li Reşad Qurdîsî dinerî ev kesên ku vê dema dawî wilo xwe bi PKK wilo pelçîm kirin û wekî Demûşê wekî Şîrêzê û xwîna xwe şêrîn dikin bi apoçî hemû apoçî bûn yani ev kesên demokrat yani ana wê werin ji mir iqnar bikin ku kî Xelef Daûd ya kesayetiyekî demokrat e em Xelef naz dikin em yani pêvajoya siyasî ku Xelef tê di derbas bûye em naz dikin yani kî jî heye yani yani ez naxwazim yani ji bo mesele neyê fêmkirin ku çîrok şexsî ye çîrok ne tiştekî kesayetî ji ber ku yani Erebê tê de jî piraniya ku hatin hazir bûn ez Muwefeq Nêrebîyê naz dikim Muwefeq Nêrebîyê me li Berlînê jî hevdû dît em hevdû nas dikin berên û nerê koalîsyona opozîsyona Sûrî bû Ixwanil Muslimîn jî hazir bûn Ixwanil Muslimîn hevalê Erdogan Bakurî Zibêr Eydar mala tel Brukselê bû hema tel wê derê te biçûna tu jî biçûna civatê
زبير عيدان تجي بتشونش خربة نونري إخوان المسلمين وش خربة آخذ يعني ويريا تشونا تركيا بتشكي كرد بكرانا تبتشونا بعبيدة أنا حاصرت رونشتا بدنا أنا باكريد بكو نزانا بمسألة هاني يعني PKK وإخوان المسلمين وهناك أوبوزيسيون عرب كسايتين عرب وهناك كرد بيشارة وبيواتا وبيرول دنافا جوا كده آنينو وجمر كونغريا ديمقراطيك بيواجويا يعني مسارة ديمقراطيك لتركيا جمر دامزرين مالا مني وقنديل جي ريخسنا PKK سروكاتيا PKK جي قنديل دريا زوميد حمود يشتيولو تعقيب دكو كنترول دك يا ايش خوفا ديناكن يعني ايش خوفا ديناكن تين بحثا ديمقراطية كن إلهام أحمد هوال روناهي هوال زهات قوباني او بيواجويا ديمقراطيك وديالوغا ديمقراطيك بأنا كسر وشكر بيت هرب يعني ديمقراط ببراي خوي كرد تجي وك PKK وخابوشي نتويا ديمقراطيك ودولتا ديمقراطيك وبكردارنا ديمقراطيك بحوالي قرن ديمقراطيك بحوالي قرن ديمقراطيك تجمر ويتركابك ديمقراطيك كونغري يجمر تشيكرنا يعني بري كون كونغري كي بيفيرنجي لدارخن بري كون عربا اقناع بكن يعني تيكليا خوش بك كي خود بكن جبوك خلق ناس بكن وين سدي سد سورينا كردن وكي سوري شخور لا ابو بنرن شخور لا ابو يود بجاز وكي ترك خود بينم ايوا ونوك ابو بن خوكي عرب خو نبينن خو كرد ببينن كرد اصيل خو كرد خوديه شامي ببينن نوكي ابو بن بلا ابو جور نبيناك وفيديو ابو جديد الهام ما تقيت ابو نازناك زوات سروك ابو ولو زوات وقتي داخذ وخولو خارو مارو دك قيت ابو نازناك معناتها تدمكي تدخل تدفش بكي كي برده ما قيم بحث بكن ام بقى شيء انا مشكله بكن بريز زوهات ونبو خازن تشتكي ولو نسدي سدريكو بيك كونغريكي دبي ونتي كليه خبر خسنيج دربر قد بكن ببكاكي رو قد بكن بكاكي نه بارتيه كي سوريه نه سازيه كي سوريه تي كليه خوش بكاكي رو قد بكن جبو خلق باور بن ما فيديو كي بزمان عربي لسر كونغري او در يك دنجي درخيدم از يكي جنجي بلا بكم از بحث هناك مسألة دم بكم ليه بقشتي دمن كنترول بكاكي دو شو يجمر قيزا انور علوش پره باوی وی و روشاوی از وی شخص ناز ناکم لی تکلید نابرا ما ویدی چو باوی وی نزی 5000 اورو دما قد کریزی دم مالی کاری مکر پشتری بگف خارن بالتهديد بتشعف صور كرن تهديد لمكر باوی وی ادم قيا يا قرتي يا وفات كري اگر وفات كري رح حزر رحمل قوراوي باگر ساغ بقودي عملي بيدريشك انور علوش از تهديد كرم ما او پره و گراند 5000 گهاشتبوم مششالی و گراند ریا بشیر دریا عبدالسلام مصطفى برپرسي PKK برپرسي قيادي اي اوروبا حوالي بشير پر وجهاشت ما كچيك مساج مرشان وچونج مر ناوي هري مزنج اي الهام احمد بيتر اي زوزان جي برپرسي رواني مالي بو وجوار قيد پرجي يعني وي فينانسا كريو پري باوي وي هي رحمتي باوي وي پرني باشير هشتنه كابي چقيسا مصرفا في كونغرا هانه چي 20000 30000 40 تشتي كوچوي يعني اورو لي خرج كرنه و دنگي هري زيده زوزان علوش اني چي زوزان علوش هي بريد قناه تي في PKK ده پیشکیجوان بو کدین چی هي يعني رز و حرمت جي كسايتيا وكي كچكي كرد وكي جنكي كرد لي وكي دواري
اوبوزيسيونا سوري ده شو خدي رول شو خدي هلوست شو خدي يعني از ناخذم اف مجار حق يعني كردي ما باو كوري خوشك بي مسألة نزانن جبوتي دقيج نبن استني فيد بيجم بزمان عربي ببرفرهي لسر آخف ازي هنا جارة كدن ببرفرهي لسر بيم جارهاني بآخف لوي دري امتن دماهيا في خلقا هاني حتى خلقا كدن مجاري دن دناوا خير وخشيه بمين